Radio. Mislim, radim jako puno stvari, ali radio je apsolutno moj početak i kraj, tako da to je ono zbog čega se svako jutro budim u 4:30 i prva asocijacija na posao. Duhovitost, mislim da bi to bilo prvo. Kukci. Došli su u Zagreb, mislim da je to bilo, da smo tada slavili zaruke ili tako nešto. U svakom slučaju on nas je ostavio u stanu, u njegovom stanu same, onako 4 minuta otprilike, spustio se dolje do dućana. Ja sam u te 4 minuta uspjela zapaliti stol. On se vratio natrag u stan, ušao je kroz vrata i vidio je stol kako gori i svog tatu kako pokušava ugasiti požar. Mislim da je to bila prva blamaža. Prvo slomljeno srce konkretno, pa tamo negdje srednja škola, moj dugogodišnji dečko s kojim sam zapravo poslije ponovno bila u vezi, tako da slomio ga je pa ga i popravio. Notebook, bilježnica, klasični ženski odgovor na pitanje. A volimo ga, što da kažem. Ako je kao večera date, a ja sam kao slobodna i u nekom smo paralelnom svemiru, onda Brad Pitt. Ako možemo pod modnu katastrofu staviti to da, ne znam, žene ne brinu o svojim noktima, kosi, koži ili sličnim stvarima, onda apsolutno to. Mislim da je apsolutno najbolji način i najjednostavniji način za doći do ljudi, doprijeti do ljudi i učiniti da se ljudima sviđaš i da im je bitno nešto što ti imaš za reći, pokazati ili prokomentirati, zapravo da budeš svoj. Apsolutno prvi, jedini, ispravni.